Thonriwe mai wane ta khane jele rong me rudian kweta sa any josam uda ko ratio khane proportion. Right, my question khuna namte if A is to B equal to 1 is to 2, B is to C equal to 3 is to 4, C is to D equal to 2 is to 1, then find the ratio of A is to B is to C is to D. My question za to hekum nahi pa ko A is to B, 1 is to 2, B is to C, 3 is to 4, C is to D, so the 2 is to 1. How है mấy cái này hệ thầu này mà có hay cái này hay ratio cái này hệ giáo rồi có không phải mấy tuần dọn mà có không phải bí này không phải bí này không phải bí trong bê lô hay không tú này kiểu không bí trong bê lô 3 này hay cái này và cái lạ khăn nên tuần đấy kiểu không tú lấy 3 cái này cái làng này đúng không hệ nộp khai tiền sắm lỗ khô sai để tôi cũng bên thà không tú tuần hệ 3 để multiply lỗ khô khăn này không 3 tuần hệ 2 để multiply lỗ cũng biết sao 3 2 is 6 cái thế 2 3 is 6 okay te tao 6 6 sam the no the kun to he khane ho ni ho ko to ne 3 re multiply sui sa to ko ni 3 re multiply la ko me to 3 kai the khane he na 2 multiply sui sa to ko ni 2 multiply la ko 4 to is 8 me sa to A is to B is to C hai 3 is to 6 is to 8 kai the ko na khane kho jalo da ko C is to D ko hai câu C câu है 2 này là bao nhiêu cái câu C của 8 này là bao nhiêu cái này giảm đồng đấy câu tin giảm câu sao thì tôi câu है 4 and multiply là câu mình số 4 to 8 câu 8 cái thế câu này 8 này bằng thế giảm thế mình sẽ tôi câu này 4 multiply rồi tôi câu này 4 and multiply sub đại tôi 4 này thế tôi A is to B is to C is to D sẽ tôi 3 is to 6 is to 8 is to 4 này thế option A hết rồi option thế câu này giáo lo đó câu if 2200 is divided into 3 parts in the ratio 2 3 4 find its share sai em to 2200 câu khả này rồi mẹ cái này thế có mày thế số có thủng cả cái đang có thủng cả khai lôi mà 2 is to 3 is to 4 khai lôi hay thế cái nuôi total to dụ ta total là 9 này total 9 thế cái sanh rồi sai 7200 total là sai cũng to 9 is 7200 cái có mấy sai to 800 multiply sum tong the ko 4 to azu me tha 800 multiply la ko 3200 kai the ko rina 3 khuni 800 multiply so ko 2400 na the ko 2 hini into 800 multiply la ko me sa to 1600 the option B has so me option the ko rina jalo da ko the ratio of successful and unsuccessful examination is in the ratio 6:1. The ratio would have been 9:1 if 6 more examinees had been successful. Find total number of examinees. How has classroom ko hai class ka ko exam tham ga successful ka ni unsuccessful students na hai to ratio ti hai 6:1 na sai ti ke mai gan swarup bina pasum buwe sa to kanu wa to ratio te kalai pani to na sai me ratio kalai me te 9:1 ko kalai lo pani to na sai hoi kanu wa to total hai azu na ta 9 plus 1 10 na te ko ha kani 6 plus 1 7 na te ko re ni thai classroom ko to ma sai sing hai ko khali de hoi ko mai classroom ko 10 na te ko classroom khai 7 na te he kana he thu kalang bài tên sắm nung đến tiền sắm khô sai to khôi tên là multiply lo ko khôi là 7 là multiply lo ko 7 tên là 70 ko 70 này thế họ cái này 7 tên là 70 không này thế tao to classroom student sắm thế có mấy sai to khôi là 10 multiply so sai to khôi là 10 multiply lo ko không sai to khôi 10 multiply lo ko 60 cái này 10 này thế cái này hình 7 là multiply với số khâu hình 7 là multiply số khâu hình 7 là multiply số khâu với sai to 63 is to 7 này thế cái giáo lo khâu successful students nó vậy to bằng của cái 60 này thế cái tạo lo 63 này ra đây cái này thế cái nào cái này thế mà sai cái thùng 3 units buwe khâu rồi nè unsuccessful nó vậy thì giáo lo khâu 10 này thế khâu 7 này thế nó vậy thế mà sai 3 units decrease away where did it metho mà sai pass so mai te mà sai gan thum buwe kum fail so mai te mà sai gan thum mà sai fail so mai gan thum te pass da re sa tong the the question ne sai mai pass so bu mai sing hai
mas gan stroke a to na sai ko mi sa to 3 to the 6 2 unit na rakhatum the ko mi sa to find the total examination ho 70 unit na na bamte 70 unit e sa to zo ne ta into 2 sa to 140 so me option D so me the current zalo the question number 4 in an army selection process the ratio of selected unselected of 3:1 if 60 less had applied and 30 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 5:1. How many candidates had applied for the process? Current me tong question ko kathia kanai slow me rai me kathia kani kanai mai rai me ko tong he jaw lo ko army selection ko em se ka select so me na the unselect so me na the ho te kano tong ratio he 3:1 ne to sai current masai gan react stroke है apply sum है suraw sa to the if 60 less had applied sai no wrong lak to ai sa pa time okay te kuma sa to kun selected kan unselected to ratio ti hai 5:1 sai mi sa to ko total hai 6 nai ko na apply sum sing te padai nai na ba me question rin sai mai gan react stroke hai rawe decrease way side ke anu kho jalo mu kan to mai sa 2 units increase on bam the mai to la mi to equation de kuma sa to 2 theory decrease so to sa to mai 4 khone ba mai pu hai khone ba mai pu hai 3 dai lo way sa to 6 kho mai 6 on 3 dai lo way sa to kho decrease so kai pani decrease so mai ja ko kho I multiply 2 re multiply so ko kuma sa to 4 to 8 nai the hoi azu decrease so bo unit kanai decrease so the current I 3 re multiply so na jaw ko 3 re multiply so 12 na the ko decrease so me sing hai 16 ne decrease so the kuma sa me redeem to I ko any number ko multiply so na ti gai ha sulo ko to plare kum to ko I number 2 re na I multiply so ne ka sing raw sa to calculate so ga pe ne kum je ka sing raw me la ko 4 to 8 na the kum sa to na sing hai decrease so hai 2 unit decrease the question din sai ko 60 apply so hai 60 raw way to na sai decrease way to na sai kum sa to mai 2 unit hai 60 is sai to 2 into 30 decrease way sai to total kla ka bang bi apply lo rai mai sing to azup ni tha sam ko 8 ko into 30 multiplies lo ko 240 na the option C hai so mai option te current second option ko jalo to ko sibai the recruitment ko selected khani unselected na the to na sai ko te 3:1 to na sai te total to azup ni tha total ko 4 unit te ko ix lo me ko ni khat x lo me to kan way 3x 1x is to 4x na the question din sai if 60 less had applied for the job sai to ho total ko mai sai ga rex rok hai less ti su lo ho ko na question kha sa da the 30 less selected mai select slow me sing te 30 raw way to na sai decrease way to na sai to liam lo mai to azu tha 30 liam lo way 30 hai to ko unselected ko lo bita the exam to ko 30 plus 30 ko 60 gang khange balance so khange ko tu jeng unselected to ko 30 gang to na thalo da ga ma ke ko ai san bam he king lo kham to ko 60 total na the ko 30 ta kane sa ko 30 to na ko gang the me he confused ta lo ga ma ke ko na me to so me tang ko selected kane unselected to ratio 5:1 hai to na sai kuma sa to selected te azu pani tha ta question ko sukai ta sa khoi kai me 3x minus 30 the kane unselected to azu pani ta 1x minus 30 the ko 5:1 the so ko me to equation na 3x minus 30 na the equal to 5x minus 3 5 15 na the kuma sa to 150 minus 30 equal to twice x na the 120 equal to 2x na the sa to x is equal to 60 na the kuma sa total te kala anu tu azu su ko total 4x ko 4x na the 4x tong sing to azu ni tha sa ton the 4x is equal to 4 6 24 240 total na pin the kuma sa to option C is option the jalo the ko by me the cost of diamond is directly proportional to the square of its weight by Mr. Anand breaks his diamond in the ratio 3:2:5 due to which they suffer a loss of 6200. Find the value
of diamond sai không sai to diamond akhat hai nine bom ko ne diamond akhat nine bom he sin ka kau to lo khoi dat bak the to na sai mai dat bak lo mi te sa ka dang ka thum kan da bak lo we to na sai mai te 3:2:5 to ko dap lo we sai kan ne to total to weight to total te zup ni tha 3 plus 2 plus 5 mai to 10 the 10 unit the kan ko to value te ko to square le to na sub me to na sai um te to value to zup ni tha sa to 10 square he gang pani the ko mi sa to 10 square to zu ta 100 the ko re na ko ne ko kalang jaw to ko ko to value mai 3 to value to azup ni tha to square to na sai 3 square na the ko re 2 to value azup ni tha 2 square sup ne to na sai 5 to azup ni tha to value ta mi sa to 5 square ko na the to khoi kai ko 9 square side to 3 square side to 9 the current plus 4 2 square side to 4 na the 5 square side to 25 na the kanu tong total te 38 kai the kala la that bak mo tong value to 100 tong 8 ke ataw that bak lo that me to ko tong value he 38 na the kanai tong value ta azu decrease bo sai sai to minus 62 62 units decrease so mi ton the current question rin sai ko ton value decrease so mi te rupees 6200 we to na sai decrease so 62 unit na 62 100 is to 1 unit 621 kai ne mi to kala la original value hai 100 to zo ni tha samwa into 100 slow ko mi sa to ko to 100 kai ni the option D is option T current zalo to ko the bike fare and car fare from Agra to Delhi were rupees 231 and 342 respectively. If the car fare has been increased in the ratio 9:11 and the bike fare has been increased in the ratio 7:9, the ratio of new car fare to bike fare is car bhara man na mai tang car bhara man te 9:11 increase way to na sa mai 9 hai I all bhara gari man te ka khat gan the um na hai 11 na new kalai kon that me te increase lo me te la kan the ko na bike to ni sa to ko bike fare ko hai increase hai 7:9 increase lo is hai mai 7 hai all bike fare rate na la kan the ko na 9 rina new bike fare increase lo that me tang to na sakan the ko me sa to ho car to fare ko jaw lo ko car to fare rai ko hai 9 units na lo me mai 9 units se question unity lo me rupees 3428 to na ti lo me 342 ti lo me sa to 9 1 9 9 3 27 9 8 72 mi sa to hai ataw kathat me bhara to zo ni tha so kha into 38 slop ni the mi sa to 11 into 38 ko na the ko ne bike ne khni jaw lo to ko all ko we thekum tong bhara hai 7 unit sai me thekum tong bhara question ni lo me rupees 2318 to ti lo me mi sa to 7 3 21 7 3 21 33 na the mi sa to hai 9 units ataw kathan bhara to zu dap ni tha 33 re multiply lo ko mi 9 into 33 na the to question rin na sa lo we ko we ratio of the new car fare is to new bike fare sai am to kana to new car fare te to azu kai ka tha 11 into 38 kai kan the 11 into 38 korina new bike fare to azu tha 9 into 33 9 bom the 9 into 33 lo ko mi sa to 11 3 is 33 na the mi sa to 38 into 9 3 is 27 hai kana to ratio te ko mi sa to option A hai so me option the korina khamlia me question jalo da ko the ratio of land and water on earth is 7:3 the ratio of the land and water in the upper hemisphere is 3:2 then find the ratio of land and water in the lower hemisphere howe art kan di bom he ko nai na bam the kan di ko he land kan ni water kan to ratio hi ti lo me 7 kan ni 3 kan ni ratio the kan ai to total to job ni ta doi kan ni kan di to sai sai to nai 10 9 bam the okay kan ai ko jalo to ko question kan ai ko kan di bom he ko nai na bam the hemisphere northern hemisphere ai ka pi ro me hemisphere ko hai
land khat ni water tong ratio 3:2 he tunas ti no no me ko anu thai hemisphere sa me to kan di bung akha to tangkhai sa tu me me ka pi ru me he tangkhai kha the he ka ba me tangkhai kha the ho ka pi ru me to units 3:2 9 on 3 plus 2 sai to 5 units ko 9 bam the kuma sa to tangkhai pe je ran ho ka ba me he ni 5 units ta bam pani he kuma sa to nai tong total to zup ni tha sam ko 10 units 10 units se khane ko le zaw ko khaton he 10 units total 9 bam the ko khane ko ni 10 units total 9 bam the kuma sa to ni wa to ratio te balance to the sa tong the ho na ho ka ba me lower hemisphere to southern hemisphere zalo ko then is to water zalo ko kla te tho land hai 7 nai rai na bam tung 7 units nai bam tung ke ko northern hemisphere ko 3 ta kan the 3 ta kan sa to liap na ma azu ni tha 7 minus 3 ho nai na ba mani the me sa to ko water khni zalo to ko thorai ko nai na ba me tong number hai 3 nai na ba me 3 units nai na ba me ke ko northern hemisphere ko to 2 sorok mai si su ta kan the me so liap na ma to azu ni tha sam ko 3 minus 2 nai ba mani the me sa kan to ratio te 4:1 nai ba the me to option 4 option A है so option थे सही तो खबर न लोई में सुकने थे तो वीडियो है गाए तो ना थे सब्सक्राइब लो शेयर लो तुमको थे